Kuma Ntere mwanya kaunti ya Meru ni baumirite mukuru wora wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza niwe murega baicho no ntuba kwa thirikari mukane wa ntuko 45 Kawira chokwetine kethira tuba yane mwerekera yo kisiasa bakiari mwari nyuma ya ungi nibamenerete ntubo bakiwa batitikire Meru chokwo kombone bakawira ringi bakiwa rone roe bakura na Ntere mutugikare na ripoti. Kawira Mwangaza asiporudishiwa kiti yake in 45 days, siku 45, ndio tutachukua nini? Uamuzi. Migambo iji ya muandiki munene wa kiama kia UMP Murega Baichugia kwa mukana mutongirwa mugongo na munini wa wentuku 45 kuma ntuku ya kiumia thiru cha gucokia Kawira Mwangaza obisine tangabana no witite na mbere kureta murutira araba mabakiari atarambagi siasa Meru tauju nithurania sareso muteteru wa kioto kia mwingi augite mukana jujurenkanirikire obisire kubatara araugite raisi na munini wa gutino bakuritana igambarire kwebiro kwa Mwangaza obisine migambo ira ithirite kigwato mbaru ni muthuju wa gisiasa Oscar Mutugi ibo bare judge mwamuye uria ogitire gambare na ari court of appeal na ge court of appeal governor Mutuma na president Ruto tibo the three judge benches barabara the court of appeal but the parties inya barabara ndene ya court of appeal are so ultimately mwiraba kweja na bareja na to the wrong people to the wrong parties igamba ikotini riri igamba rite senate igamba rite executive ikotini president wa koti Kenya chief justice Martha Koome kingi muthuju wa gisiasa Eric Kimathi na Mutugi baruga no Mwangaza ethirite akiende kiama kia UMP gukurukira kumakania guku na nkuruki bakiuga we no kategetie siasa ne cha mwaka wa 2027 Mutugi akiuga nikio gitumi Mwangaza etikirite gutongeria kiama kia UMP kiama akwenda kibugitate kiono maarufu nena kiama akwenda ithawi kuja kuambiria kurungika atongeria keza kwithirwa Kawira Mwangaza na gwitikia agacokerwa gitikia we kia governor niki etite mbere aka party leader wa kiama na tuize sheriene utiumba ku defect ka ku resign kumana na ticket iria wathuri nio mwanka kithurano kiu kingi kizite muthiene atongeria babaruga ntukweje 45 ciejani ciga kuruka na gutuka thithika bakiuga tire mbere karaja iri Mwangaza na nkiama yawe kweja na mukana arabo ugite theje mutongirwa mugongo gutimakania kwithira bikimumakia even the president himself daiji arari na Kenya Kwanza anyato Kenya ko kwa threatened he has already threatened the National Assembly atokira any threat ke report rande to shewero kwa rieto ni Mutugi kare.